بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mesela talaqı tabii ki mesele ki per mühim giringe de dini İslam'da. Gelek sorucu hem jeten karne ve gelek hata jeti de ten karne. Talaq Allah Teala da deste mira جبر حكمتك أو حكمت في حكمتها ودار نزانه وتابع قالك سببي ويك عالم دبيجن بحث كان يدم نكي بنورا الحاصل قلت على بحق هاني دا دستميرا وظيفة مجل قرشي أمر خدا وأم بيجن سمعنا وأطعنا إطاعة قلت على كان مطلق سورته مجيو خنا خناوي مربع عقلك سليم كرم بفكرة ذاتا سبب في حكمتها هاني مرنجها بدرتخه طلاق مسألة كي پر گرینگی پر مهمه جبانا به قصه خاله تعالی هنک شرط گران لسر چه کرنه دانینه و یکونیه ویج سیحه بن يعني میره کی جنکا خواه نکاحلی که سی جارا برده استر دو وقت کی داد مجلس کی داد استر دو وقت آیله داد که کمبوس سی لسر هف او جنکاوی تمامی لجیت برده وحتى نكو نشب يميرا كدنا نزوجه أو نكار بزور جاموي ميريخه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذه آية هاني سورة بقرة آية دسول السي آية بيشياوي دسول بالسنة هذا قال تعالى وهذا بي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان معنوي يعني دو جارا حق میره ہے کجنا خو بردا و طلاق کی و یا خود به دودیا ان زیده وقت کی نه خود عایلی وقت دا کجن کا خو بردا حق وی ہے کجن کی به قید و به شرط او بس ورنبینه ور مالقه حیات خود دوام بکه لكن عالم ما وهاد بجن جمهور özellikle غیر عالم حنفیه نتیدا هر سه مذهب دلنا وهذا بجن دبين تلاقي كجارة كي تشوجي أصلاش برا نظرة يعني چه؟ يعني إنسانة كي كجارة كجارة كي تلاقي كي بردا ديارم ما دو جارة كي جارة كوم تو برداي أو تلاقي وي تو وقتش برا نظرة بينجا سال جداري را درباس به أو تلاقيش برا نظرة وجارة كي دنج ديالم 10 سال شوندا جنكارا خورا او كلمة قد طلاقه كي دنجي ترى تمينا لسر طلاقه كي تاني وهر دو طلاقه وي كتشونه او انا اصلا تو وقتش بارا نازور بيك تاكي دوام حياة خوبك پشت سالا ديالم جارا سيسيا جار كدن كو اوج كلمة جنكا خورا قد سر هوا او جنك جيته برداني چونكي ذاتن مقبول سر تاكي تاني او جنک ذاتن جته بردن سر هوی دی جته بردن چون که هر دوی پیشه وقتی ل چوبون 10 سال 20 سال بر دیالم چوبون اوناش پارا ندزبرین اجا جرا سیاجی کو پشت سالا پشت وقت کو گود ایده او جنکا حتی نکل نچه و عرف عادت دنی و میره کدن را نزوجه چر کو آیت بشه حتی تنکح زوجا غیره حتی نبیه کدن را نزوجه اجا او میره چی برزا خواه دبردا اجبار و شرط نامه فلانجی geçersizin. برزا خواه و جنکی که بر نده او جنکا نکاره بزورا جمعری خواه بری. اجا چما خود تعالی اوه زواجا بیکی دن را پشت سی طلاقه شرط کریه جبوانا بیا. يعني جمرت بجا قولي خورت بجا كي بفين مسألة هاني نليزن. اوه رباطه كي مقدسة باغه كي مقدسة بين نلزم وبي قسم نكن نخنا بنيشت دفع خدا نجون ونخنا مالزمة جبونا هيرسا خورا جبونا حال وأحوال خورا بي مجول نبن لازاكون بي مجول ببن وون بياي تخنا سيجار artık eğer ko onur و şeref ve kabul dike bira harabiye ki dana biz zavıca tekrar ve biz vara yani düşünmüş bun eğer ko dele ve be تحليل هاني كرمانجي دا بين جحش القاضي
که دلی و بوی رازی دبه شرف و اونور آواج بیا قبول دکه و زمان به طلاق مجول ببن و تخنسیه برای هر جمعیه کدنی تکرار گیری وره جمعه بوان شرط که عالم بیشن هم بحثوانا نکنها یکسا اگر که بر غرور و شرف خود کبن و زمان به طلاق نلیسن طلاق رباطه که نکاح رباطه که مقدسه اوی نخنه برکن خواه حنک خواه اوین خواه اوسا باسط نبینن لحظه که اون بمجول ببن و زمان قطعا میشه به نتیجه هانی ببن و پیغمبر علیه السلام جی به حدیث خواه صحیح داد به ثلاث جدهن جد و هزدهن جد سید تشت هنن دوانا قصتلی جی ببیجی یعنی جدی جی ببیجی و با تنازع جی ببیجی اوانا درگاه خدا دا geçerliyim. Çenen النكاح والطلاق والرجعة. نكاح يكي رب بيجي مثلا مقيزا خد داتا او جبيجا مقابل كرب تنازع بيجي دو شعازي كل ورا هبن او نكاح تشيد به. طلاق اي دوديا اي سياج رجعات امبيرن سر طلاق بسكن. مربكي شخورا اولين جري بجنكا خورا دليزة ويا فيلم چيد كن ويا جبونا منفعاتك الدنيوي ترن محكمة جبونا كهرن أوروبا الوي داري جنا خبر دتن واشترى بيجم ويا خود جبونا كه جنكاوي معاش بابا خو بگره ويا خوش بيرگي مرگيا نبيلم سبب بيا پرن بيا وي جنا خو جبونا و منفعات الدنيا كبر ده او تلاقي kesinlikle geçerliye او geçerliye mesela بجنکا خرابتنا زاو بیجه متبردای او کجاره که بیجه طلاق کتر جار کلمه یک کدن جار کلمه بیجه سه جار تمام ببن حتی نیکو بیا کنن نزوجه ایدی اولین نازبره یعنی والحاصل کلام چرک رسول اکرم علیه السلام دو بیجه به وی مسئله هانی نلیزن durup dururken جبونا وی مسئله وی سببی ویا نخنه بینیشت دست خود نجون لكن عالم وهاد بیجن نبیجن او قصدان اوی بردان اوی که به کلمه کی نت açık طلاق صریح جرات بیجن یعنی چی طلاق صریح کلمه کی نت وسا نت açığa زاروک جی کالو پیر جی هر کسی زانن که تک معنی کی وی هی اوج بردانه کلمه کی وسا نت من الزمن العربي ده انت طالق طلقتك وياخذ طلقته النبي بيجي تركيب بيجن boş ol boşadım yani de burada siga madi siga derbasbi mekr وياخذ بكرمانجي متبرداي بي جمن اوانا كلامي صريحا طلاقي صريحا اكو وان كلمانا كو استعمال كر جنكا خراب وان كلمه جنكا خو بردا نيته و چد به برابر به او طلاق یو تراو جنکا و جیته بردانه چند جرا گفته به او قصته بردانه نیت اوج نه سوال کنه مرک ترا محکمه ده مگوت جبو اروپا جبونا vergi جبونا معاش جنکا خو برده ده حضور قاضی ده امضاج ده بجه بنی kelimat sarih دورده بجه و boşadım zaten sual kim diye imza خوش ده بجه بنی یا پاش ته به نیت من او نه بوج بو که هر اروپا جبو نظام چه او نیت اوی zaten جه نه سوال کرنه و معتبر جنینه او طلاقی kesin تره چما çünkü lafza sarih de istimal kiriye ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam jid be avan her setiştana mutlak tabii ki dinavda doğuya biçin niyeti be bejev geçerli. Ama kelime ki kinayeli yani ma anlamayın net ne be. Başka mani deniz de haben. Minani terkib bejin defol yüzünden bir daha da eve gelme. Ve kurmancı bejin bir cahmeher. Carken çavi müptenek eve. Eştera bejin o carken dernek eve rüyemin ney malaman. Evana mani farklı bir kelime rakıhenin civanan bir elfaz-ı kinaye, talaka kinai ve yakut. Deber da işte deber tane da emniyete bir insanı sualdı. Ken tecbot çıkut. Çe beje evet. اگر کو بجش بود ترساندن طلاقی نیچی اگر کو بجش نه مجبور بر قسم پی بردم بو و چای طلاقی دور داشتره و الحاصل کلام حفظ خوش به کلمه هانه بکن و یک چی
هنك إنسان بيز بهرس بون zaten tu kese ki bi kendine xber nade muhakkak hırs tida çed be tiştek sakınırım serhevdana anne Resul-i Ekrem jibo ve hırsa kuttida talak naçe jibo ve vaad bejid billah talaka fi iglaq hırs nine tercemavi yanlış tıkın mana iglaqi yani kilitbuyuna çim mecyu İnsaneki ku mecyu kilit bube نزانه چه ببیجه ادبر تنه دا کجن که خورا طلاق ملاقه ببیجه نالچه اما انسانه که هرس کتی اما هرساوی هرسا که نورماله حشویل سریه مثلا مجه سوال دکن تا چه گود تکر دا بیجه من اف گود کل جم تا بود بیجه تلکی داره بود بیجه گتن بیری اوا اغلاق نینه او هرسا کد بیجن تیدا طلاق ناچه اوا جوی قسمی نینه کسنلک دور داج طلاق ویتره والحمد لله رب العالمين